Mwanjumu hirigaria Bwensoko TV mbia mwana soko choregeta sidikiga asubu tukoboiga wekomina gatatu mutionyo wekomina kabero mwako yiga bwechiri bubere merongabere na isano chinsa ni sato chia bono butuko na kwariganire kurando cia sore ne mesema ye kurensoko chinsa isato turache gusangana kurigaria ari aine kiwe asiri tukeriga hari sabato na boigo haya bari kibaito bamangana basangiriri kurwa semambe yaringe ntambe kurwa chingongo nye chensoro gongoro gusi account ya Kisii account ya Nyamira leche county chance merongene na isano na ibere nchenkuru kwa Clinton Ndigi asiri bagadi abatoko chako bwatera no botuko bwalero kurwa se studio akabere kwene kyamurigine chibi chango chara senchirengia togo sabiro karanso iko abena inte kurbono wika omwerio hasekeribu ne mesa ya maya kurensoko chinsa isato achakira bon. Karibu sana mwanchumu rigaria bono hobotko bwale togo chaka no robotiro kubwatia hase oyo kabero mujumbe bwensema ya lugari mheshimiwa Silas Jirongo niganyara kubakago siroboge mabwaye emambe yarera sabwatra ni gwasumo basokano mubwe para oyo ne kiwase pare ne korwa se county ya Nairobi oikia se county ya Nakuru echinga kicho moberoyo oikiwa hase nkendu ya Lee haiga se county ya Nairobi ni gobono habara ya bachorire abari baringe bachoritwa bane gitiemeremo no mheshimiwa Jirongo ni goba motogirie ase oburai bwayo buya abega sokoirwa kuroba korari ko ne kinsi ya Kenya kogendrera senchire ngia se batomire ngora ya bene ochi ase amate yaye abairi na boiga basana. Mercedes ilikuwa inatoka kwa mafuta petrol station na mimi ninatoka Nairobi nikienda Busia. Mercedes wakati aliingia kwa hakugifwe akaamua kuja penye niko tukakutana kichwa na kichwa na yeye. Wakati nilijaribu kuokoa nikasikia gari yangu inaenda chini. Sasa mimi nikakanyaga akakuja kama mimi. Cyrus was a family man. A man who was a friend to many people. Somebody with an open heart. A man with a very big heart. A man who would forgive those who had crossed his line. So we want to mourn Cyrus as being a very peaceful person that he was. When in 1992, when we in the country were almost giving up, Cyrus came up with a very strong encouragement and told President Moi that with us as young people, we can give you support and you can win this seat. And he did it. But as you know, humans, the moment the majority of them cross the bridge, they forget. Or when they climb, they throw away the ladder as if they will never come down again. Cyrus did so much for this country. There has been nobody in this country who has ever been thought of at time of crucial. Like now, for example, the 500 shillings note was created because 100 and 200 became too small, and this is because of Cyrus. Tumuombeleze tukijua kwamba ana jamii kubwa ambayo wanamtegemea. Tuwape heshima, tuwape nafasi ya kuomboleza mpendwa wao pasipo mambo mengi. Tuskabosio mwancho murigeria sorobatironde egesaku kyomogusi nigobono gikira na ime county ya Nairobi hasa magacho yenyomba ya KCC asomo igabwe sabato ya masabo yo gukora omwaka ayo ariganiwa no monogari wabagusi ime county ya Nairobi mheshimiwa Geoffrey Mosiria abari ao baikirana bakoragwa no mwaziri bwechisemi nigobono baikirana asomo igoyo asebonsi bakwanire hobuya bwoko baroba mabumogusi unagotumanyo muri Kitolinet Nyambane gusi korwa chingongo ao chense Ritkoria rero nigo baikirana omoyega bwe sabato yokumwakira Nyasaye mbuya ase obwarobo nabo igo gukora omwaka asobwa mobuna egesaku kyomugusi. Wengi ambao tumeketi hapa leo tumewakilisha rafiki zetu vibaya na huenda tumewakwaruza vibaya. Leo ni sabato ya kusameheana. Bwana asifiwe. Na kumwambia Mbongo tembea pamoja nanyi. Kuna vijana wamekaa kwa room hapa leo ambao wamepatiana fare na watu hawajakuja. Leo wasamehe, watakuja siku moja katika jina la Yesu. Yani, not very many people are saying thank you for what God has done to them.
So I want to thank you for making it possible for all these people to come here and say thank you to God for what God has been able to do for us and to us over the year. Omoyego uyu wariganigwa no monogeri bwegesa kukyo mugusi ime county ya Nairobi Geoffrey Musiria nigo oikeranwa na barai ao egati yabo omwaziri bw'ekisemi Julius Ogamba oyo korigia ekerogo kyobo governor e county ya Kisii Dr. Enoch Ondari omunyakerogo o commodity fund Duke Mainge echate amona barai bande abange asebonsi bakwanere obuya bw'omugusi gochicha amo. If we are not united as a people, we will fall. Osme keli nyabu ali otali bekerete tu etiero ndimere. That is what unity does. Njuma itinga 2027 yaba gusimba jibange keroge ekyo na atanga sireke rasmi yasikotire roga ninje nkoba omonogeri omonene o Kisii County erinde tonyoro mwelekeo buna Kisii County kaitoko genderera. Omwaka 2027 twagajikura tikatwagajikura tumanyetenga namagendo tutageta Kisii County tali utwakira matera chikura. Igunta tegotebanga rero nyasao kolirege koneke nene oise gochaga iga KCC origererio mugusi buna ichirega igora 10 abantu ori benyete gotebanga mugusi tabwati numbers karue zoro chorigereri KCC orore a ninth of mugusi Nairobi otabaro koreki okore magega yokonyora amatera nabo igori ngana ria nyasaye siasa ni gochiabwata inse asabara yabaikirana aroro bakwanire obuyaboreo ase ogusira eserikali akuoga isikara lakini abantu baba bale eserikali bakwanira koragera ndwaba gusi togoitana ntwa banyene abanyene ngarete sabateiga abantu baitwe toretamo abande bagasoota na musiria na abantu ataite koira eserikali ime awubona muri isiko ose na inu eserikali ime mutaite goswa igote abantu baito ase bono igerie gokamu otokobera eye itukira nyore mori na indunto endere kunyekama tosuororo lakini ase bono iga engombe itongoete ina bono iga anyo endere kolisi karari isi kore bosio gari nayo otangaine to lisi ko bekire ngori bigoti otanyare gosuka tigantanga neime ochonyorororo ngobange ngosukire ngotina na nkware ngororo nande ntu abe mbabere serikali eye ngibona bawo chawo tebone kegeni kyere batato tebetinga kyeyu abausi abambare ngo ngibatani ko baretere nga kyeyu babare kamo bona libarore na libare important ncheke na chitena nyote na nimbe serikali maba usibeto they are very important people we kamba empress mbabe kamo batebinga yo bintu bire omwaziri bw'ekisemi nigo nere airari bagerio na gwakira ekoko omuroberio omuya bw'ekisemi uyu atebire oene kire bikore by'obwibi bw'amatemu nkwerabire karatorea amo tuigwane no ne karatukumana abantu murega muri married ga akaro maka no mongna kumana sitting room asabana bari ngagiyokora Broko mwero je bedroom kama somera sabana bari so even ndumna bagusi even when we quarrel to quarrel in an controlled manner taligo cha lead into destruction because but now andaba moto tole ngoripoteria Ensoko TV korwa ase omocho Nairobi erietariane Linet Bemono morikito Linet Nyambane noroboti rosenchira yobo ikirano soroboti rondo mwanchu morigeria igatia babwata nibegesa kukyomo gusia se county ya Nairobi niko bono ba kiramo iriko musiro musubati Bora Johnson oyore neganga yokorie kirego kyobotendere babasubati ase bunge enene sobo choyo bonne boli bosio bo mwaka bwechiro bere 20 na ibere naboigo buno omorikito Daniel Omwaga gotomanya soroboti rokobwatia niko bono mora harokana komo chubora ibwa bono hasa mochire serikali asogotaikirania maganio ya wananchi buna ebwendrete hapa Nairobi lazima nasi we produce her aende pale ili atetee wa mama, atetee machenzi, atetee yatima, atetee wachane, atetee wazee wa kongwe.
abagaka amo nabangina kurwa segesa kukere kemugusi ibono nigo bamomekeire amaseseni amo no kumuberekio musigo wokuriya ikirogo kyobo women rep me county ya Nairobi omwakiri Mura John oywe obwateganga ayokuriya ikirogo kyo ase chikura kinene cyobo chori bwo mwaka 2025 gweterekia makeria agia DCP igikokora unere Geoffrey Rigathi Gachagua. Gokwana asomo yegoyo nigo mwakiri Mura John bono aenekire kwigena kwaye inganinga gocha kobwekeroge kyobumin rep imeye county ya Nairobi bosio bochorio bonene bore mutwe. Kina mimi nawaahidi kitu moja kama jamii ya Omogusi. Kiti nitaileta nyumbani. Sauti ya Mkisii Nairobi lazima isikike. Tuko kura 350,000. Na hatutaendelea kuongezwa. Sisi sio additional kwa kura zingine. Omwana siasa oyo nigarerekana kama mochiabororo muraigwe nse omusike William Samoei Ruto asekerianga nigo atagete gwatarana egasaku okyomumenyi ebwense moya Mount Kenya asane kyo kubatarana kwaye n'abaraibare bakonyemereria serikali bosio bobochorio bonene. Msidanganywe na bloggers wa William Ruto. William Ruto anaonekana akijaribu kutawanyisha jamii ya Mount Kenya. Sababu mmemwondoka, sababu mmemkataa, sababu ya ukora wake. Sasa anaonekana akituma bloggers wake wakuja watenganishe jamii ya Mount Kenya na jamii zingine. Lakini jamii ya Mount Kenya na waomba mkuwe na 60 sense, mkuwe na wisdom, muweze kuangalia kwamba hiyo ni kazi ya bloggers na ni kazi ya bloggers ambao wametumwa na Mheshimiwa William Ruto. Tuko nyuma ya Mheshimiwa Rigathi Gachagua wakishirikiana na ndugu yangu Fred Okengo Matiang'i na kazi ni yangu Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Tuko nyuma yao na tunafuata mwelekeo yao. Nonyanigo nigarekane kuruta amagena yege siasa agochia sabara ibalia abagote abanga Rigathi Gachagua no murai ibwebo kabira. Na mimi niko 100% nyuma ya party leader wangu Rigathi Gachagua ambaye mnaita mkabila. Angekuwa mkabila angeniahidi kiti ya Nairobi. Na si ati ameniahidi tu, ni vile mimi ameniona bidii yangu, kujituma kwangu na akaniambia nyinyi kama jamii ya Omogusi na nimeona support yenu Nairobi, pia mimi nitawashikilia mnavyonishikilia. Angekuwa mkabila kweli si angepea Mkikuyu ticket. Lakini kwa sababu yeye si mkabila, amenipea nafasi pale kwa chama yake. Komenta nayo ni gabono akeburiye gesaku kyomugusi kogwatesia omusike Fred Okengo Matiang'i elioko mwaka isiko muraibwe nse William Samoei Ruto asenonya nigo agikereburo rebikoro byoguturubani bwa kwemeroberio oye kanisa esega karogia korekana sensemeria ya Kariobangi. Ikifika 2027 tukiwa tunaongozwa na mtoto wetu Fred Okengo Matiang'i, tuelekee ile safari ambayo atatuongoza, na mimi najua atatupeleka opposition ambayo inaongozwa na party leader wangu Rigathi Gachagua. Tuweze kupeleka William Ruto nyumbani. Na tumpeleke nyumbani sababu tunamchukia, ni sababu ahadi zake hajatimiza, ni sababu ameua watoto wetu, ni sababu amekata mshahara. Sisi watu ambao tuko kwa salary siku hizi hata ni kama tuko kwa salary. Wanaomba Mungu wao. William Ruto anatutumia pale wakora, wakiongozwa na serikali yake wanakuja kututupia tear gas kanisani. Angalau wangetungoja tukutoke pale nje watu uwe, lakini si kuja kupia watoto wetu tear gas pale kanisani. Ase ensemo yaye Bernard Simanto uyo manyekaine mono buna babu Mutekova uyo nonyanigo okuriye kirokewe MCA esegodi ya Nairobi South imeya nsemo yebunge ya Starehe nigate babuna nechinga kicha basaye kunyera ense ya Kenya na bono nigababoliye gesa kukyomugusi kumubwatesia okaboko John Mora. Anaisaine tararora Mora anaisaine arafu igorogali twarolire chikabire chichine chiko negotiatinga ebatagete bae ebiroge bibinde bona itubu no Omogusi ngaitoko bekwa ndokora negotiate asemora nago togo ikansa iga twe naitu ababande mna itoko tenena mbarenga bakoro Nairobi South wangapi wanatoka hapa Starehe bona kewe ika 2027 tuatebirenga ebo gambie tokwaba Mura talibo kakinto isaini mna moroche gatingisaini kingo bwata ansamo ko bwata timbwata tina Mora twende paka igoro asenge njoli tukene lya Mora lya alenge tigatomu bwato koboko tomera no motutalibo lakini gora itu atebire kasonga ndalali arambe kasonga
tongagendeka nande tobwate chikura. Asante. Bono maegayo kubikiganga yatene ni yokurigi kuruge kyoke women rep kurese county ya Nairobi usio bochorio bone bwo mwaka w'ikiriwe merungebere enaitano onebere libwo lina ligotigara kobane linga umusubati John Mora na chikunyara kobuna chinyororo chege siasa na komusubati mutangani kurese kukiomo gusi komo women rep imeye county ya Nairobi. Kura zetu za jamii ya Umogusi 350,000 lazima zihesabike Nairobi hii. Ingrepoteria yake teseni Igian Soko TV. Iretira na nchenkuru kwa Daniel Omwaga. Tukusikabusio mwancho mworigereria mukonyi bo mugavana ase county ya Kisii Mheshimiwa Elijah Obebo nikobona esokire na gukwandro kugani gukororo kwa barai abagavana inchi kone kyanko bwate sebale serikali heroro asebono herie county na bigo area nene asate abire niko kirache kone kya amagendro ase chinsemecho nikobona Mheshimiwa Elijah harorokandre komocha igatia ba merere be serikali county ya Kisii na bigo serikali na asate abire aseboniga nikobana inchi obento konyorobo korari na magendro tige serikali esiko abantu babito bamasimba wali bali kunya kurusia magwali uruguraye ya serikali bakurusie bango bantu baitu bale para abana baitu mora. Please respect government. Sike serikali ye taxi kurusiwa taxi nere utokonya nere wudu twa kindego chiguru twa enyori tunyaka gukorera manganyaka na bibiyose mwa kwante mune chieri anagete korosi ngokora ngimura wea neri mwatebero gurango koraturi irindi bintu bigwene tweko bayinoda twanze kumyokia abantu bakurigiye bangege gaiga nganko baseri tole na nobete siganda ababoli bono nichaga ndere kuna tata mukakwana ndere ngawo ntoraiko basa ko assembly ntoraiko bona babata ba GMCA aba no baboli mbaba etiki babo koire ne ayenjuti ko na 2027 kumenye kukwana ya inki ngukwana oyikomunyali bagyasiku tobamo mune nyomba tobamo muna liboha na litoa nyako nyorobo buibwa kendi yonsi gewocha. My uncle, Mheshimiwa Daktari, you know, akato wake sabu nane sabu so metemo. Akato wake sabu, yuko na kuya yu mutuli chigo ni koraki. Yichi. Kwa korte sabu yako kwa contract ke question. Mbora next kwa rekodi. Na yuko mbora ine sabu yuko kuja kera X backwards. Ejili you have to move like this. Iko ekero wake sabu yane na mata ali mwenye tenga umunyali bali yako sawa na mbele iko sawa no bukuimbule bosi. Pastor Mintu. For information and record. Mtogwato go deputy governor, mtogwato go chairman of service board, mtogwato chief minister sa tunyalibali, into tuwe katoba chief minister isa tubande babwate. Babwate ibere ayaba naro yo mubwate ya musabu. 1. Onjali 1. Nyalibali 3. Obasi 2. Nichi chief officers mtogwato almost 7. Mwisho ne karama ari kuriraga to abe ko more be do bisaga ngatebiga bana mbiko mwana oyo okoro kumose kurunza mose na lensa ne go jora ta chika ganda na ita magenda ita yesiko ono turanye kuoga to akeli yogi ndia na okonya you ask honorable member then man dan na bako oteka yogi ndia nya koba to amonye ne lensa ringa ki we must work together. Wikira guno tuikamweria sensemo entangani yemesema yakurwa ensoko chinsa echiga isatongura nanda sensemo yakabira sike kagetere getambe togendrego sanga mangetoskare. Eye Nensoko TV Oboroso bw'Umugusi Omukubyo neritwo abagenwa abange kurwa chikansa ao bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amanso ebibungo naboigo amarandia imegata seni Nensoko TV tuchikumirana naye keraritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni Nensoko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu
Chongano Nairobi, Kisii, Nyamira, Nechingongo chinde chense ya Kenya. Habari kibaitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano. Emanya mange na boigo bwatra n'Ensoko TV koigeka chingenjo chyomugusi. Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Mrena n'abali b'ekinguru erikwe manya abona wataka kuri kitanya cyense. Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Lynette Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana magia. Ubugima n'urugendo rubwa tamange, amaya namabe. Omusakito Lynette Nyambane niga ngaririe imena ishiko ya gusi na gusanga naba yaeteire nabaku yaetera. Nchekera na ibole twe undango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiwe ke miaka sta ngachaka ngodifer po uruira samagoro wani kamanya gutokanga na twali roba wana wacha gitego aya nime yo muroberyo bo mwenori kirali tukule Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Kogendra hosangana into SMS yama yakuru Ensoko chinsa isato na bono togoska bosiko kumanya aya hainikiwa siri tukeriga somo seneta bwe county ya Nyamira mheshimiwa wa Kongo homogeni nigo bono hasabire chi county chelo Nyanza kwene kyabona nkobwata chire umosike Fred Matiang'i asekanga yayo koriye kerogo kyobora ibwense okwana kurwa sense mo yaitibo ime yamarania somo igoyomo nigo bono hatuguteirare ekirenga kibose hatuguteirare ekirenga gya serikali yobomo eyo imanyikainde buna broad based eyo agoteba omuraibu enso bono muskule Mruto nigatarikirania emeroberio ya yabuna eganiri. I know kuna mazungumzo mingi inaendelea ingine kuhusu broad based, lakini jamani, before you move, before you commit, before you say Ruto, hata uliza wale mnakaa na yeye payslip yake inaonekana namna gani? Payslip peke yake kama namna gani? Payslip. Sisi hapa tumenyoroshwa, chai yetu tulikuwa tunapata 40 per kilo. Ruto akatuambia akiingia tutakuwa ni 100. Watu wa Kisii, mlikulia ngapi mwaka huu? Ngapi? 10. So tusikimbie sana kufuata yule mtu wa promise after promise, promise after promise. Nyinyi ni jirani yetu. Mimi mwenyewe ni old. Mimi nimeoa hapa Aweni. And we are working very closely. Tulikuwa tunapenda, lakini sasa kwa bahati mbaya hatujajua nini ilifanyika. Kwa bahati mbaya mambo imekuwa vile imekuwa, na sisi tumesimama na nyinyi Omogusi 2013, 17, 22. Sasa vile Mungu amepanga, baba amepumzika, lakini pia bado ujirani yetu ya siasa inaendelea. Sasa watu wa Homa Bay, si hata mkubali tu nitembea na kijana yetu anamsalimia, hata muone sura, muone bila hako jamii. Mnakubali? Mnakubali? Tembee tufanye siasa ya Nyanza hapa. Tuone vile nchi inaenda. Ndio Kenya yetu iso. Tukuskabose mwancho morigereria oyore neganga yokoriye kerogo kyobora ibwense nabo igoro mokonye wekiama gya Jubilee mheshimiwa Fred Matiang'i nigo akorere kumerana negatia babwatani kurwa segesa kokeri kyabamanye hasebono arireira yogochia kobeko moki yogoikirania amagendo nabo igobora yobuya karache gochorwa koba omurai bwense. Hata hiyo maneno mnasema eti ya kuiba kura.
Mheshimiwa Masikonde na wale vijana ambao mlisimama hapa, Bwana Lemei na wengine, hii itakuwa kama ile style ya independence, struggle for independence. We are fighting or struggling against a barbaric, draconian, highly incompetent, punitive administration that is completely unpopular but determined to hang on to power, kama wale wa koloni, na haitakuwa a walk in the park. Tujikakamue, tuwe tayari, we play our part, kwa sababu kizazi hiki, our generation has a challenge before us, because the generations that went before us, wale wengine akina Mheshimiwa Ole Ntimama, Mheshimiwa Justus Ole Tipis, Mheshimiwa Simeon Nyachae, hawa wazee wetu wako hapa, Mheshimiwa Professor Ngeri, Mheshimiwa Chris Obure, wamefanya yao. Sasa ni wakati wetu to do our part during this generation. The question before us, Mheshimiwa Masikonde, when we have been called to step up to serve, what will be our answer? The answer must be a resounding yes, and the answer must be we are ready to serve and we are ready to make the necessary change that the country needs. Nia yetu sisi ni kurudisha nchi mahali ambapo inatakiwa kuwa. Kuna pesa ya kutosha ya free primary na free day secondary education. Reducing capitation from 22,000 to 12,000 is atrocious. Sababu unahitaji hao wazazi walipe 9,000 kwa mtoto moja kwa day school. Itatoka wapi? Wakati tulikuwa kwa serikali na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, tulilipa hiyo pesa. Na hiyo pesa ilienda wapi? Ni kuiba, imepiwa, ndio hiyo mandege mnaona inakimbishwa hapa kila mahali. Tumeteseka, na mimi ninapenda kuongea mambo ya siasa kwa upole na bila matusi. Kwa sababu hii ni kwa sababu ya maisha yetu. Wale wenzetu wa Kenya ambao walipata nafasi, notwithstanding how they got it, ya kuchukua decisions za kuongoza nchi yetu, tuambiane tu kweli, kuna shida na inaonekana wazi. The reason why we are asking for an opportunity to lead the country is because we want to fix this nonsense. Hii mambo tumalize hii shida. Na mimi nawahakikishia mbele ya Mwenyezi Mungu, mimi honestly, this is not even something I will say. If I had an opportunity, mimi I'll cancel all these allocations to rudishia mawatu wa zenye mashamba. Waache hii maneno. And that is, we need to master the courage to lead, the courage to correct this madness in our country. Kile kingine nataka niwaambie, tumekuja kusema sasa, nimewaambia sasa tuko state. Hawa watu hata kuambia watakufanya rais. Tutaita mkutano ambaye sasa sisi wote tutakuwa tukuambie nini, tukulaunch na tujilaunch na tulaunch party ile ambayo uko na nini karibuni, kwa sababu hiyo ndio vile tutafanya. Kwa hivyo wale wanaenda kusema ati tumesema tumefanya hivi na hivi, tutafanya hivyo kwa soil ya Wamasai, tutamrecognize kwa soil yetu. Okay? Lakini tumekuja kuonesha Wakenya kwamba tuko marafiki. Tuskabusio mwanchomo rigereria mugavana wa county ya Trans Nzoia Mheshimiwa George Natembeya ni gagendereire komo cia serikali ya bono asugutaikirania emeroberio ya yebune bwendrete na nemono kwenekia buna nkuonereriere bari bakuyamereria ni garenge ko yakwana iga ekirai kiraneta somo iga bugochengera emiaka 52 kurensi ya Kenya henyora obosibore asate abire tabwatikenda akochengera kyobosibore asikaringa niga siganga ya iyo kogendera kwamereria serikali na kikeirere kurwa aparendi baya bavena. Mimi natembea lakini mimi ni mfungwa tu. Hata askari walichukuliwa, dereva alichukuliwa. Eti kwa sababu tunaambia serikali ukweli. So mimi nasherehekea week freedom am I celebrating here. Wala ambao mko na uhuru msherekee, si ndio? Lakini wenyewe kama anatembea pendelee kusononeka tu. But our day will come, si ndio? Siku yetu itafanya nini? And one day, I want to assure Kenyans, one day when we are all long gone, mutaita Jamhuri Day kusherehekea kwamba siku moja kulikuwa na mwanaume anaitwa anatembea dunia hii. Those cowards who are harassing us now,
History will not remember you for anything good. You will waste your time in office, utamaliza ukwende, and will forget you. Because you have not sacrificed anything. You are after your own comfort at the expense. Tukusikabosio mwancho mworigereria habatendri bechikanisa niko bono baesokire na kurwa okobore gochia ase serikali enyare kobage kobwato kobosibore gochia ase bare kwenekia ogosasi maniga gocha kero bunge ya senate yanyate kobage gokwandro muswado yorigetie kubeka emeroberio yokorongeya ogosasi mase chikanisa au hande mono kero kubwatekania na kerikia negative wa sense media ya Shakahola. They have opted to vilify the church and arbitrarily enact draconian bills and regulations that trample over the freedom of worship and muzzle the church. Kama kanisa tunasema hii bill haiwezekani. Serikali itatumia energy na ile uwezo ambayo inatumia ili kuweza kukatail kanisa. If you can use the same force the same energy that you are using to curtail the church in solving the problems of Kenyans, I want to say Kenya will be very far. Wancho morigaria wikiragwo no tuikira omwerio bwe mesemo ya kurensoko chinsa isatu kurende tutara kora ngo kumanya waseni goto kumanyigwa buna umubasokano mobe bwe para nigo oenekiwe asensemo ya Ikonge igotoka ase kaunti ya Nyamira ase abantu batano wetanya batano noyomo banyarikoba bakobwateranirwa osekagerenga nigo banyarikoba bagosiria amagimabo na bande nigo bagendrete konyora obobwenia ase chinyagitari muri kito Steven Nyarikie mbunde onyarikoba ga gochake sabari goikase nsemeyu herinde goche gotomanya nararia ya aenekiwe goikera boniga ase nsemeyu ya Ikonge tochie koba tokogendra gokomanya ase emeroberio yeite kobwatia ase rituko ria ankyo igo no tuikira gwa somwerio ase ritukeriga nchenkoro kwa Clinton Ndigi Felicitas Kabendi na boigo Joshua Nyauma na Brian Achaka kwa ase studio akabere na butu abwaterana kwa kia merogine chibicha ngochara ase nchirengia tuomera nande rituko ria ankyo ase mesa ya maya kurwensoko ensa emo na boigo chinsa isatoika chinga kecho twarobot kobya nande nyasaye ka wanja tuomera na sembe.